Devletmen tertinigiz, gemili bulsun işimiz, Aysunlanı girsin küpke, küngülli yağlıydıgiz.
Allah'tan ki rahman kavuk tengeylem bularga isenlik eminlik ata-eselerine, kadınlarına, balalarına eylelik kaytarga nasip eten amin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falaq min şerri ma khalaq wa min şerri ghasiqin idha waqab wa min şerri naffathati fil 'uqad wa min şerri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min şerril vesvasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. Quran ayetleri bunlar. Allah Teala ki rahman kavul cahilahın fazalları faysanlığı mümtaz yürgen kullarında feriştelerine Allah Teala rahmetinde eylerini kaytaran nasip etken cahilahın uşuk varlık yılgan halkka rahmet isenlik iminlik ata-eselerine isenlik iminlik savarlık nasip etken cahilahın amin. Subhanahu wa ta'ala min sefun ve selamun ala mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Rahmet. Ve ibnede uyuşturanlara isenlik iminlik havu rahmet buraya. Rahmet. Allah Teala kabul etin. Hürmetli dostlarım, rahmet. Mene bit Allah Teala nindi yardımlar berip tura bizge. Şulay bit. Orabızda mulla da var. Zor rahmet. Allah Teala Yüreğimde
за весь мир, за добрый мир. Мы очень благодарны вам за ваши подвиги, а кто погиб, мы всех вас будем помнить и чтить память. Пожалуйста, миленькие, возвращайтесь живыми и здоровыми и с победой. Пусть каждый родитель дождется своего сына. Пусть жена мужа, дети отца, сестра брата и девушка пусть дождется своего парня. Мы с вами, и победа будет за нами, победа будет за мир!